warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya, mga rin-rin ka na makapunggulan sa iroy na gaguna pa na din. Nasa kanay pililali lang nagudi ko format ko sira na tuliyaon mga matin. Special kunot na ko ang kalakanada sa lakawaror ki kajirason. Nakalaw lang kung walang man pong makinig sa igada po ng buwan sa igada no? Sa katan na pamamakin kanyo sa wasalam. Sarepang kaimang sungguh maradu isip nakadalang kailmu sugada pairan mampu mengato mengenang orang abis sendirian nakadiku ayakan tertawa emang ada itu si manglong nato porodi aga sopan lagi muna orang
dirido kami yang imbenar